عندي زرتر بحث وان هالبجارتنا بكين كاتش مسألة کاریگری او چال سر پیش رو سوریه چهار سری سوریه هست برای استقلال محمد سکرتری پارت آشتیا دموکرات کردستان اشقامش لو پای که راسته خود گلمده برای استقلال افدمی باش طیبتی از بحثا دیتنو نرین واب کم تل بجارتنان افساله داب طیبتی جی دوی روش آلوز دا که هشتا آسوه که دیار نینش بوی چهار سری سیاسیات نوا سوریه دا تم باش سلاوریس يعني دباوريا بد قبل دار خستا بان هالبجارتنا سروكوماريا سوريا ده 2021 ناكا في خدمتها چارة سريك سياسي بو كريزا سوري بيتر دكا في خدمتها ديسا بعث لسر دسالاداريا سوري به ديسا ريجيما كي استبدادي لسر دسالاداريا سوري به برچاف درباس نكر 10 سال سوري كريزا درباس به قالوا اب هالبجارتنا يعني چارة سريك سياسي جوان سدمن بنگهي ايگو شورشا سوري لسرابو ناد باوريا مدنا يعني بشتي گو شورش رابو و سازين اولهي ايگو ريجيما بعث و كشنا خلكي و تالان كرين و ايران كرن گوهات کرو سر 10 سال ملت سوري كريزا كير دروازه به سوري بشير كريزا كير دروازه به و د كشتنك نافخوي دروازه به يعني ابهل بجارتنا باوريا مد ترى ويا ويتنه بتايبتي متناقض بريارا جواكا نافنتي 22 54 اگو گو گرک دست بچاره سریک سیاسی بکرن او چاره سریا سیاسی سر بنگاه 22 54 آوا کرنا مجلس کی انتقالی پشتی و کمیته دستوری پشتی کمیته دستوری در خصنا سوزه کجبو هل بجارتن بو دولت که دموکراتی سوریه به آوا کرن یعنی نه برزگریک دو گوهرتنا کسایت آده یعنی بشار اسد بولا محمود مرعی بولا عبد القادر سلوم به نه برزگریک د يعني چاندا ویریجی میده پرزگریک د آنینا دستور که دموکراتی تید پاراستی به ما و همو گلان اید دندره سوری جیان دکه سوریه که دموکراتی نناوندی جیان کفش ملت کی کرامت به آزادی جیان بکن لیما خابن يعني حطان هاجی رژیم باعث و بسازی خونی دسالداری وان هالبجارتنا لدار دخه وک هالبجارتنا بنینه لینها حبکی بم يعني بحنيك دنهاتي كرن سلملتي سوري دك سياجي بيردا كتنها البجارتنا جبو بي والله با امجي دولتك ديمقراطيين وملت ازاد دنگي خو بدكي بله تبع سوان هردو نبذات الدنكري افيد ديال بشار اسد طيبتجي ديارن شبوي هالبجارتنا سروك ليز بحثاوي كم افيك خو وكد دجبر خدا ناسكرن او جي محمود مرعيه اخفنا اول سيرفي كيت شاب طيبتجي او وك يعني سروك الرخصنا سوريا ما فين بروفانجي کاریگریه ده هبه یانجی اول که سناریوه که مسرحیه که تیپ ناف کرن يعني بريز محمود مرعي دما في داويد هات يعني هات خويا كرن لسر قاده سياسي دما جو اف سازيا خو افاكر وجوات وك سيوانك افاكر بناوي يعني وطنيا سوري وهات دبرا جزيره جيت خست حبك بروباغندا بشار اسد شيك يا ديالوج كي بحكومه سوريا لسر او ديالوج نلسر اساسا كي گوهرتنك ديمقراطيش بو سوريا انينا كي رژيم كا ديمقراطي يا دستور كي توافقي دباوريا مد يعني هالبجارتن او دربازبونا هالبجارتن يا خو هالبجير اوجد كف خدمتها رژيم بعض كف خدمتها كسايتها بشار اسد براستي يعني شما محمود مرعي ولو كر باوريا مد اوزاني سري صدي صد درناك اوزاني سري صدي صد وبشار اسد دركبه اوزاني سري صدي صد تقهرتنك بخارناني نه اول بجارتنا وكتاي ما جا بكري صدي صد بشار اسد دي صد درب شتنا وان هالبجارتنا سركاتي سوريا ده 7 سال دي صا دي سروك مينه از بحثا عالی نفدالتی بكم چه دان پیدان چه اعتراف وان هالبجارتنا ناكن باشاوتی و تا دمک نزیک دا دی گورانکاریین یعنی گشتگیر در سوریه بنیان جی دی 7 سال دی شر و آلوزی بردام بکن يعني ادبم هذه نافلتوي جي جواكا نافلتوي وحتى او صراع قرصر خاكا سوري تشيد بيد ناف هذه نافلتوي دي قدستوان د كريزا سوري دي او جي
برانبری ارککی دیروکی نه گرک چارەسەریک سیاسی بگو هێزی نامنەتەوی ارککی دیروکی را بنا يعني اول بجارته بلکه دار نکتانه بلکه سوری بچون اواری چارەسەریک سیاسی لید باوری آمد اوجی نحاضرن جبو چارەسەریک سیاسی يعني چاوی خو گرتنی یان گوه نادر وان هل بجارتنا دیساجی اعتراف پینای کرن دیساجی سوری باوری آمد و چند سال دن اف کریزه بردوام به چارەسەری جرنای دانین خویای توافق ناوینا هزی نامنەتەوی هیناتی کرد او توافق سر اساس برجواندی وان ده هرمیده ادمیم افجی دور ننزیک يعني ما تقول بلكي 2021 يعني دست بكرنا يعني بكارانينا بريارا 22 وابهل بجارتنا لدارنا كفن يعني قاو بريار قافن باش باترافيتن لي بس هات خويا كرن هزي نافنتوي حطانا نا حاضر جبو چارەسەریک سیاسی یا بو پشگرتیا دیتنا چارەسەریک سیاسی كريزا سوري خويا يعني هر دو دولت بالتايبت يعني امريكا وروسيا دخوازه رو شلو بمينه افرو شهانه د کریزه کې چند سال کې دن درباز به حتی بگین استه کې به چه پروژه یا چه برجواندی وان ده هره میدن حتی وان برجواندی خو پک بینید باوریا مده و هر چارەسەریک سیاسی تمام هر گریده چارەسەری سیاسی نبشداریا کردان تلبجارتنان و رد کردنوان تایبتیجی یک دنگ یک هبویه اف نبشداری کرن ده بتا کار تک دستی کرده دا تایبتیجی هیز نفنتوی هیز نف دولتی پشگیریه که زیادتر بدنه کردان گورانکاری اکر سرعت هبن کرد چوا خو حاضر کن جبوی پشتگیریه يعني بيقومان كرد سرانسري يعني دعوة كرنا سوريانو كرد وكي بشكي نشتماني سوريانو آواكر پشتی هاتنا دسالاداریه رژیم بعثا دسالاداریه سوری یعنی ملت یکمین ال سوری دی ایگو ماوی پیک بو چو کرد بون لی بزدالی که دن کرد دس 5 سالی کارو خبات چه دندره تفکر سیاسی دی چه دندره سازی جواکا سوی سازی حقوقی کرد دعوه يعني ما في خد كر دعوة دستور كي ديمقراطي توافقي دعوة سوريا كيش حمو سوريا داد كرن بيقومان يعني دربازونا كرداش بان هالبجارتنا ندنگداني حتى ريبريا خسري ومسد يجينا قبول كرنا قد اخر كرنا دانينا صندوق الدبري ريبريا خسري جي يعني اوجي دكافي انه افريج ما حطانا چارەسەری جماعتنا جو ريجيم چارەسەری جمان هبانا بنگه جالي ديالوگ كردار هبانا ما في كردار دندره دستور باتا پاراستن یا حقا کی دستوری بدانوان بلکه وی چاغه کرد گاوه کی ارینی بالی بهن بجاتنا بس لی اب رژیمات باوری آمد 10 سال ایگو ملت خوب کشه یعنی تی چارەسەری جمت نیه یعنی نبجداگونا کرد وان هل بجاته چه بریان سیاسی چه بریان جواکی د باوری آمد تکذک انه کرد به دموکراتی رن کرد به هل بجاتن دموکراتی کرد به سوریا که دموکراتی وکهوی دستور کی وکهوی حمو نتوین سوری تیده وکهوی جیان بکن تمام برای طلال محمد سکرتری پارتی دموکرات کردستان اشقامش لو پای که راسته خوین گلمده بون زور سپاس بوه